Sanibona. Namuhla sinilethele indzaba ngesihloko dendritic cells. Nilethelwa nguNomangxongo Mwale na Assurance Magagula. Kutawuba yinkulumo mbikiswano emkhathini kwa-Alisha longumfundzi we-immunology na Scott loyithutha yalesifundvo. Sawubona Alisha, unjani? Yebo Scott, ngiyaphila, wena unjani? Nami ngiyaphila. Ngisitfolile sicelo sakho sokuthi sihlangane mehlumane. Ngabe ikuphi inkinga? Ngingakuncedza ngani? Scott mnakethu, ngikutfola kumadima kakhulu ukuvisisa lesihloko dendritic cells. Ngicela ungichazele kabanti. Ngabe nguyiphi ingcenye ongayivisisi dendritic cells? Mnakethu, konke. Akukhonakala ukuthi kungaba ngiyo yonke. Ngcono ungibude imibuto ngamunye sibone siphendvule kanjani. Ngabe ukahle ngalokho? Yebo, kukahle njalo. Kokucala, yini dendritic cells? Indlela lehle kakhulu yokucala leyo. Dendritic cells ngulawa lwesibitwa ngekuthi phecelezi ma-professional antigen presenters abaluleke kakhulu ekuhlanganiseni i-innate kanye ne-adaptive immune system. Angebatfoli bema-antigens aphinze abe bacunguli bawo lama-antigens ahambelana kuma-lymphoid organs bese aletfwa kuma-T-cells. Lokhu kuchuba indlela yokuphendvula kumagciwane kanye nokuqinisekisa kuvikeleka kumagciwane. Ngiyati ukuthi adlala indima lenkulu kakhulu emasotsheni emtimba. Kodwa ithini imvelaphi yawo futhi atfolakala kuphi? Imvelaphi yema-dendritic cells icala etinhlayikini temathambo. Atfolakala emtimbeni lehlangane nendzawo yangaphandle njengesikhumba lapho adingwa ukuthi ama-Langerhans cells. Aphize atfolakala ngekhatsi kwetimpumulo kumaphaphu, esuswini kanye nasematfunjini. Kulungile, kuyevakala. Yini-ke umsebenzi wawo? Bese ngikuchazele ngawo, kodwa ngitawuchaza kabanti. Dendritic cells athatha ama-antigens emagciwaneni. Lokho akwenda ngendlela lesukubita ngekuthi phecelezi i-phagocytosis noma i-endocytosis. Emva kokuthatha lama-antigens andlula esilonzeni aye kuma-lymph node. Nakafika kuma-lymph node akhombisa ema-antigens ngekusebenzisa lesukubita ngekuthi phecelezi ma-major histocompatibility complex ngalokufishane i-MHC. Lokhu kubaluleke kakhulu ekucucuteni ema-T-cells. Dendritic cells abese achumana nema-T-cells langakavuthwa ukuze anikete umlayeto lodzingekako. Lokungenelela kuyasita ukucaliseni nekwakha indlela yokuvikela komtimba. Uyabona nasekushiwo nguwe ngiyavisisa. Thishela wake wakhuluma ngetinhlobo dendritic cells. Cela ungichazele ngato. Kulungile. Sinalesukubita ngekuthi ama-conventional dendritic cells kanye lasokubita ngekuthi ama-plasmacytoid dendritic cells. Letinye tinhlayiya temtimba tiyavuthwa, tiphindze ticale umsebenzi. Kuyafana yini nakuma-dendritic cells? Yebo, kuyafana. Dendritic cells amancane langakavuthwa anemandla ekubambeni ema-antigens, kodwa akakabi nawo emandla ekuvuseleleni ema-T-cells. Ngaphandle kokuhlangana nemagciwane kanye nokutfola imilayeto yokusebenza, dendritic cells nawo ayavuthwa. Nguyiphi-ke inzima yawo ekumelaneni nemagciwane? Ngetulu kwekusungula indlela yokuphendvula emtimbeni, dendritic cells ayasita ekulondvoteleni indlela yokuphendvula emtimbeni, asita ekuvikeleni emasotsha emtimba kutsi angangenwa tifo letitsite. Ngiyabonga kungisita. Le ngxoxiswano lena ingisite kakhulu ekuvisiseni kangcono. Ngitawuphumelela kahle ekuhloleni kwami. Ngiyathemba ukuthi sidubulana futhi. Ngikufisela lokuhle kuphela.